kajing ay mensim bat kajing penslur bat ha kaju kapor halor kajing wanra ya kanam kaburam ya ka Umroi constituency ya National People's Youth Front NPYF Umroi Block menta kasngi kalapan ko puram ya ngut ki samla puli ki belapoi syaka kerdan kaba shakhmat haka SSLC examination arhaja arpsan balapalong da Meghalaya Board of School Education kini ki ngut ki samla ki belawan shakhmat haka SSLC examination ki kentum ya usamla Ivansha nongrum nakashnong nong thamai raj madan kerdam ban ubapuli na Sacred Heart Boys Secondary School Shillong ubala yo bandrung haka top 20 haka kerdan kabar jongka SSLC examination bat ka samla Quincy Karsono kabapuli ha Umroi Presbyterian Secondary School bat kabalawan haka kerdan banyo jongka top 20 ke SSLC examination. Kum kajingay mensim, bat kajing penslur ya kini ki ngut ki samla puli, ki belawan shakhmat haki jing puli ke NPYF Umroi Block, kasam Daki Laptop, bat ru ki jingay sngewbha, ki ba pensa jingkan mau haka history, jong kajingim jongki, bat kaba longru kajingyo mensim, ba kindang la ban lebha, syaki kerdan ki ba shaneng. Nolor wemeli uba daman ba lamare kum ukongsan la saki langru hakani kasngi da ka jingdon lang uba pinhun ringhang General Secretary ke NPYF haka jilla uba Rishan Lingdo President ke NPYF Umroi Block uba WS Rentathiang Vice President ke NPP Ribhoi lambat kiwe kinongyalam ke NPYF na Umroi Block. Mahitip bahang ngidon ya I Quincy Karsono I balarung haka top 10 pelawan haka 7 position bad ibederu na school Umroi Presbyterian Higher Secondary School dan yang sembahai fi kumjuru ya ki mi ibahayin kejumpi ibadon haka lamban sendan ki kumjuru yang sembahai ya Ivan Shanuru ibalawan ha ke top 10 haka dan kebaar bagi berdiri nak Sacred Heart Boys Higher Secondary School yang sumbai pi kini bagi cuti dia baru kibahi ngasem cuti badan dekat lang ban sendan baki kena kesep bamta ipedang sumbaru dokumen bat kadairu kesngi mangita pejing dokumen ngayong krui gede ban leprom ane ban IP yegini kitir walai dei berilu trai dei jingker buba pinyo ama manpunon kam ayaki nganu wali kapor nakit bok kirwen yepi pakadero kajing sosorong betagi kesem kejongpi pakadero kajing sosorong yang kumu emele negatahan kedong bani pemisong pisa ite negeri kos peci jonga ngasyo kemen ado kata ya sosorong ngayo ela kadeti pan kop sarum seneng bagi kena jonga gidon kiba kami shakhmat negeri negatahan kedong kejongi bagi orang ay mesin tu suyu pi kene kajing kiu jongpi negeri kajing chief kejongpi goals kamdera ban kut dengan sakut tanghane kermen skemban nangmi uwusnem nangmi Singapore nang he kerta bi katai kajing muci perkhat jongpi rukan he ba pinayo susu ban aile ban ai sobha ya bi kumgiri jina jina soba kumbingai matang sini haki por kisi kisam sowan magi kerman skem hero pin lepha managa wayusnem managa way kelas pin lepha halo ban posi tar thong timut jaga jigim ke jopi dengan kitbok kiro yepi namar ba kawai ka kamlong sukhor ta kertin dan mahap keren bai damar namun ta jing bha jopi pirayok ka chigni kerdan ngimber ban sosorong ban ngimber ban skinkai एक पुले पुती कुमला ओंगा कमदेर ban kutta ketika jingkiu dan ketika jingkiu jopi nama nane shakhmat pinang kiu susu ni kerman skem ban pinang kiu susu pinang rai kuburom
ya ke ye kusem ke jumpi me pa jumpi bat rai ku burom ni ke than ke dong bat rai ku burom ro yang aku meleu jumpi dengan ayok susu pan ko pan serong na berta jumpi sejuwe bagi ni para meleu dengan ayok mene ko pan serong dupli gitu bum datang we bapas yang rem ibu ke sepo ko menin nang jaga ta dhol we uprlok tunga we mele tena guru ndana bapas ta u blek khmat sepo to ngata कोई भी पास में हो यार भाई हमारा तो सब खेल बहुत बुता हम तो मेरे रेस्टार का सपोर्ट करना पुल मनुष्य के लोग एग्जाम के सदन तो अगर ये ऊपर और हम शिम को